Bidasubirwaho rero intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba imaze guhindura isura, aho indege za drones ndetse n'indege z'intambara ari zo zitangiye gukoreshwa. Ibi bikaba biba n'ubundi mu ntambara zikomeje kuba ku rwego rw'isi, aha makuru akomeye cyane ari kuvugwa nyuma y'igitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC M23. Amakuru y'ubutasi avuga ko hari abakomando ba M23 babegereye ikibuga cy'indege cya Kisangani mu gihe imirwano ahiri kubera, ni ukuvuga aho AFC M23 ifite ibirindiro n'ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka ari mu birometero 400. Byaba bimeze bite? Ese koko AFC M23 yabaracengeye? Abacanco bari ku kibuga cy'indege cya Kisangani bo basobanuye iki? Bari gufasha iki leta ya Kinshasa? Bari gufasha iki FARDC? Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, drones zahindutse intwaro zibanze mu ntambara imaze imyaka irenga 30 mu mukino uhoraho umeze nka chess. Kinshasa ubu iri kurinda cyane ahitangiriza drones zayo kugira ngo hatagabwaho ibitero na M23, itagihisha ko ishaka kwigarurira ibyo bikorwa remezo bifite akamaro gakomeye mu bya gisirikare. Indege z'ingabo za Kongo ziba zicaye ku izuba ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, ari nacyo kibanza cy'ingenzi mu ntambara ya drone. Zigenda zigira uruhare mu makimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kibuga cy'indege cyagabweho igitero cya drones mu ntangiriro za Gashyantare. Igikorwa kigambwe n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi, uvuze ko washaka gusenya ikigo kigenzura za drones za gisirikare. Kisangani ni icyicaro gikuru cy'ingabo za Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigo cy'indege cyaho giherereye hagati y'umurwa mukuru Kinshasa mu burengerazuba n'ibirindiro bya M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Gifasha gutangiza drones ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi zakozwe mu gihe cy'abasoviete, zikaba inkingi y'ingenzi y'intambara za gisirikare z'ingabo za leta. Hari kandi abarwanyi b'abanyamahanga, abacanshuro barimo abo muri Amerika y'Epfo, Salvador, Algeria, nk'uko impuguke z'umuryango w'abibumbye zibivuga. Bakorana n'ibigo byigenga bya gisirikare bafasha ingabo za Kongo n'igisirikare cyazo cy'ikirere, nk'uko byagenze muri Ukraine no mu karere ka Sahel. Drones zirimo guhindura imbaraga z'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo, akarere karanzwe n'intambara zimaze imyaka irenga 30. M23 yongeye kugaragara mu burasirazuba mu mpera za 2021, maze mu ntangiriro za 2025 yigarura imijyi minini ya Goma na Bukavu hamwe n'uturere twinshi muri Nyakanga i Washington. Hasi ngo amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko ntibyahagaritse imirwano kubera ko ku rugamba rwo ku butaka ingabo za Kongo zarushwaga na M23. Bavuga ko zifashwa n'ingabo z'u Rwanda zifite imyitozo n'ibikoresho byisumbuyeho. Kongo yagerageje kwigarurira ikirere, igura drones z'intambara za CH4 zakozwe zikure mu Bushinwa, nyuma igura Tai Anka zo muri Turukiya. Mu gusubiza ingabo z'u Rwanda, nk'uko babivuga, ngo zohereje ibikoresho bikomeye byo guhagarika no kuyobya GPS hafi y'umupaka wabwo, bigatuma indege z'abasivile n'iz'ubutabazi muri Kongo zigira ibibazo mu kuguruka, nk'uko impuguke z'umuryango w'abibumbye zibivuga. Ku bijyanye na drones za kamikaze, mu gihugu gifite imihanda ya kaburimbo mike cyane kandi intambara ikaba ikomeje gukomera, ndetse drones bikaba bigaragara ko zizatanga imbogamizi nke mu mikorere kuri Kinshasa, ngo ugereranyije n'ibikorwa byo ku butaka, nk'uko Henry Pacifique Mayala, umushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi cya Ebute abivuga. Ikisangana abaturage batuye hafi y'ikibuga cy'indege bamenyereye urusaku rwa drones zinyura hejuru y'inzu zabo zigiye guhaguruka mu ijoro ryo kuwa 30 Mutarama rishyira kuwa 2 Gashyantare. Benshi bavuga ko babyukijwe n'urusaku rw'iturika rikurikiranye mu masaha 24 gusa. Drones 8 zagabye ibitero ku kibuga cy'indege, bituma abagituriye bahunga, nk'uko ubuyobozi bw'intara bwabitangaje. Byari igikorwa kidasanzwe muri iyi ntambara. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano abivuga, M23 yari yarakoresheje mbere drones kamikaze mu gitero cyo mu kwezi kukoza ku mujyi wa Uvira mu burasirazuba, ariko uyu mutwe w'ingabo ntiwari warigeze wibasira Kisangani iherereye nko mu birometero 400 uvuye ku murongo w'urugamba. Abayobozi b'inzego zibanze bavuze ko drones za kamikaze zari zarahagaritswe mbere y'uko
ko zigera ku ntego yazo. Nk'uko abasesenguzi babivuga, biragoye ko drones zo muri uwo muryango zoroheje kandi zoroshye kuyobora zaba zifite ubushobozi bwo gukora urugendo rw'ibirometero amagana zivuye ku birindiro bya M23 mu burasirazuba. Amakuru y'iperereza y'imbere mu gihugu ashyira imbere igitekerezo cy'uko hashobora kuba hari itsinda ryinjiye rwihishwa hafi ya Kisangani nk'uko amakuru y'umutekano abyemeza, ariko kugeza ubu nta tangazo rya leta riragaragaza ubwoko bwa drone cyangwa ibisasu byakoreshejwe muri icyo gitero, bikaba byaratumye haduka ibihuha no kwibaza kwinshi. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakorera imitwe myinshi yitwaje intwaro, kandi myinshi muri yo ubu ifite uburyo bwo gukoresha internet ya satellite ya Starlink muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho drones zishobora kwihuza byoroshye nk'uko Henry Pacifique Mayala abivuga. Abarwanyi b'abacanshuro ku kibuga cy'indege hari kugaragara neza abarwanyi b'abanyamahanga, no kuvuga abacanshuro bambaye ingofero bari gukurikirana uko kampani y'abasirikare ba Kongo imanurwa mu ndege ifite moteri ebyiri. Kinshasa nigeze itangaza ku mugaragaro amazina y'ibigo bakorana nabyo cyangwa amasezerano bagiranye n'ibyo bigo. Nk'uko impuguke z'umuryango w'abibumbye zibivuga, bamwe mu bahoze ari abakozi b'ikigo cyigenga cya gisirikare cyakoreraga i Goma cyahagaritse amasezerano muri Nyakanga 2025 bahise bashyirwa mu kazi na Kinshasa kugira ngo bayobore drones zo mu bwoko bwa CH4. Abandi bashinzwe gukoresha system zo kwirinda drones zo mu bwoko bwa D4 zakorewe mu Buhinde, zikaba zaraguzwe n'ingabo za Kongo muri 2025 nk'uko amakuru y'umutekano abyemeza. Nk'uko ubuyobozi bw'intara bubivuga, igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani kikaba cyarasubijwe inyuma ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'abanyamahanga, abo bacanshuro. Hari kandi abarwanyi b'abacanshuro bakoreshwa n'ibigo bifitanye isano n'umunyamerika Eric Prince bakorera mu ntara za Kivu mu burasirazuba. Eric Prince niwe washinze sosiyete y'umutekano yigenga ya Blackwater, aho bamwe mu barwanyi bayo bigeze bakatirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazira kwica abasivile muri Iraq, ndetse anafite ibindi bigo bya gisirikare byigenga cyangwa bigurisha intwaro bikorera cyane cyane muri Afurika. Inkomoko muri leta yemeje ko hari ubufatanye bwashyizweho nawe mu rwego rwo gukusanya imisoro iva mu mabuye y'agaciro, mu gihe Washington irimo gukoresha ingufu za diplomasi n'ubucuruzi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu byifashe maginga ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibijyanye n'imirwano ikoresha drones ubu niyo ikomeje kuyobora urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho noneho bakomeje kwibaza uburyo drones za kamikaze, drones zidafite iterambere ryo hejuru, zaba ziva ku birometero 400, no kuvuga ngo aho M23 iri, ibindiro bya M23 biri hafi biri mu birometero bibarirwa muri 400 ugera ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. Bakavuga ko rero bashobora kuba baracengewe hafi ya Kisangani, hakaba haba hari abarwanyi ba AFC M23 baba bari kuyobora izo drones z'intambara. Byaba bimeze bite rero? Aya makuru ndakomeza kugenda nyakurikirana nk'ibisanzwe. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.